Današnji gost u studiju nam je gospodin Kristijan Srpak, poznati čakovečki humanitarac i ponos Hrvatske 2019. godine. Ovaj puta povod njegovog gostovanja je put od 600, da, dobro ste čuli, 600 km na biciklu, a u sklopu kampanje KAF Trio Udah života. Gospodine Srpak, dobar dan, dobrodošli u Vekericu. Dobar dan s vama i svim vašim gledateljima. Sa velikim zadovoljstvom ugošćujemo upravo ovakve velike ljude koji su dali jedan veliki doprinos, ne bili osvijestili sve nas vezano uz jednu opaku bolest, jednu podmuklu bolest koja se zove cistična fibroza. Evo, ja bih vas molio za početak da nam kažete možda malo o vašoj motivaciji, o tome kako ste se odlučili na taj veliki put, kako je to sve skupa izgledalo i kad ste to realizirali. Pa dakle, evo, motivacija je proizašla prije svega iz moje obiteljske tragedije od prije 15 godina kad sam izgubio suprugu vezano uz ovu bolest, dakle i jednostavno uz nekakvu volju i želju da pomognem ljudima koji se nalaze, ajmo reći za sada u ovoj bezizlaznoj situaciji, u kontaktu sa predsjednikom udruge Tomislavom Levakom, dakle iz Varaždina. Udruga je zapravo na razini države osnovana, dakle to je Hrvatska udruga oboljelih od cistične fibroze. Došli smo na ideju da senzibiliziramo javnost, dakle i potaknemo problem, dakle nabavke lijeka KAF Trio koji zapravo njima znači daljnji život. Da. Kad ste to realizirali i kud ste točno išli? Pa evo, krenuo sam na put 3.5. dakle iz Čakovca. Podijelio sam put na 4 dana. Bilo je malo problema oko organizacije puta i spavanja jer u ovo vrijeme pandemije teško je naći smještaj. Vodio sam se zapravo vremenskim prilikama, dugoročna prognoza je bila kiša, to je trebalo biti 5 dana, ali evo stisnuli smo u 4. Dakle, krenuo sam u ponedjeljak iz Čakovca, prva relacija je bila do Turnja kod Karlovca, zatim relacija Turanj-Gračac, Gračac-Trilj i na kraju relacija Kako se vrijeme služilo? Međugorje. Pa prvi dan je bila kišica, evo, ispratila me malo rumijanje nekakvo od Čakovca do Zagreba, onda je malo prosvjetilo sunce i imao sam negdje zadnji dan kod Trilja malo pljuska, ali ni strašno. U principu idealno vrijeme osim vjetra, možda tam kod Knina i tak, ne znate di puše, da li je bočno, da li je prsno, da li je, gdje god se okreneš uvijek puše od tebe. Ste imali kakvu pratnju? Nisam imao pratnju i tu je možda bila i greška. Sad mi kasnije prijatelji sugeriraju, poznanici oni koji su vozili bicikl, da doista bi trebalo nekog uzeti s ovom, barem da ste dvojica na putu. Mi smo imali nekakve kombinacije, međutim jedan prijatelj nije mogao dobiti godišnji koji je imao stvarno želju da ide, ali eto, na kraju sam ostao sam i na kraju ste išli sami. Da. Dakle, išli ste do Međugorja. Da. To je 600 km. To je cirka 600 km, malo manje, jer koristio sam nekakve puteve gdje su mi domaćini zapravo savjetovali, recimo u Imotskom, nećete se penjati gore u grad, nego idite cestom koja vas vodi tih do graničnog prelaza, tako da je vrijedno slušati te savjete ljudi koji su domaći i koji poznaju. Dakle, kako ste uspjeli strpati toliko kilometara u tako malo dana? Pa mislim... Dobro, inače trenirate, bavite se biciklizmom i tako dalje, ali to je prosječno dnevno možda 50 do 70 km. Pa treninzi su bili prakticirani do 70 km. Za bicikl morate imati vremena. Prije svega trening se razlikuje, recimo trčanja. Prije sam trčao, sad mi to zdravlje ne dopušta koliko mogu raditi svog gušta, ali kad se tiče bicikla, prvi dan sam prošao 160 km, drugi dan isto toliko, treći dan je bilo oko 150 i na kraju zadnji dan 110. Međutim, očito sam se provario u ova prva 2 dana, jer sam treći dan su se javile ozbiljne povrede, dakle istegnuća tetive koljena i ahilove tetive na lijevoj nozi i onda je to malo u biti otežavalo put do kraja, do samog Međugorja. Ali ste uspjeli. Uspio sam, evo, tu sam živ i zdrav. Da. Kako se osjećate s obzirom na to da ste veliku medijsku pozornost javnosti skrenuli na ovu bolest i na oboljele od cistične fibroze? Pa meni je drago, prije svega ako smo napravili i mali korak da ovaj lijek doista dospije do onih kojima je to najpotrebnije, jer praktički od bolesti
moramo reći, obolijevaju mlađe osobe ili mlade osobe umiru, dakle, povodom te bolesti. Meni je doista Malo se drago. zna o toj bolesti. Da. Malo se zna, ne priča se, velim to, koliko ja imam informacije, evo ispred sad udruge, malo u tim detaljnim razgovorima s njima, boluje oko 150 osoba trenutno U Hrvatskoj. Državi, tako je, i mahom su to, velim, mlađe osobe. Da. Pretpostavljam, bez obzira na ovaj put koji je stvarno za vas bio težak fizički u ovih nekoliko dana i veliki broj kilometara i na kraju krajeva veliku žrtvu koju ste dali, da ste stvarno uspjeli ostvariti ono što ste zamislili i usprkos ovim povredama koje su se javile već nakon 2 dana. Pa mislim da smo uspjeli, koliko ima povratnih informacija od udruge, pokrenula se lavina, dakle, podrške prije svega na društvenim mrežama i u svim medijima gdje su se uključili, evo, mahom osobe iz javnog života, građani, osobe, dakle, koje uz svoju aktivnost koju provode, dakle, na zraku, dakle, stavljaju oznaku udruge i traže da se taj lijek doista stavi na listu lijekova. Koliko ima informaciju, i prva, dakle, sjednica, ajmo reći, u HZZO-u bila je djelomično pozitivna oko tog lijeka i čeka se krajnji ishod koji će biti Aha, da ide na listu HZZO-a, je li tako? Da lijek dođe na listu, da. Da, za sada nije. Za sada nije, ali evo, intencija je, i koliko čujem, da bi se to doista moglo ostvariti. Pretpostavljam da je lijek dosta skup. Ne znam, evo, o cijeni stvarno, ali pretpostavljam da je, i moram reći, evo, da je nastavak ove priče 15. odnosno 16. svibnja, kada ultramaratonka, dakle, Maja Bonačić će se penja, dakle, na Medvednicu u roku 24 sata, sad koliko put će uspjeti otići gore, i ona isto tako poziva javnost, vidim da se brojni građani prijavljuju na tu akciju, dakle, upravo da se i na toj razini senzibilizira opet javnost i da podrška za nabavku lijeka. Da. Ja bih sad povukao jednu paralelu koja je onako, ajmo reći, prije svega ljudska. Svjedoci smo sada u medijima različitih afera, problema, ovakvih, onakvih, i ljudi koji zagreznu i u kriminal i u razne stvari, dok s druge strane postoje ljudi poput vas i poput mlade dame koju ste spomenuli, koji jednom svojom žrtvom, jednim svojim ljudskim doprinosom žele usmjeriti pažnju javnosti na one kojima je stvarno to potrebno, koji su potrebiti, kojima je potreban lijek da bi im se produžio život. I ovakvim ljudima kao što ste vi se svakako treba pokloniti i treba ih podržati, i ja vam stoga izražavam jedno svoje veliko priznanje i čestitam vam na tome u svoje osobno ime, u ime VTV-a, u ime ovih gledatelja koji nas gledaju u ovom trenutku. Nadam se da će takvih ljudi biti više. Uvjeren sam da ih ima među nama, samo se možda za njih ne zna, i zbog toga sam počašćen što ste k nama došli ovdje na televiziju upravo ispričati o vašem velikom pothvatu koji ste napravili, i nadam se da ste eto, i vi zadovoljni, vidim da jeste po vašem licu, a reakcijama koje su proizašle iz svega toga, a na kraju krajeva nadam se da ćete ostvariti svoj cilj, a to je bio vožnjom od 600 km, borili ste se za stavljanje skupog lijeka na listu HZZO-a za oboljele od cistične fibroze. Da, hvala vam, evo, što ste me pozvali, ja se isto tako nadam. Velim, nikad nije kasno uključiti se u bilo kakvu akciju, pomoć izraziti na bilo koji način, pa tako i velim, evo, na ovaj moj mali doprinos, ali nadam se da će biti veliki napredak. Mali, a veliki.